Misile zarashe ku ntego zitandukanye mu gihugu cya Ukraine ubwo abategetsi b'ibihugu 7 bikize kurusha ibindi kw'isi bari bateraniye mu nama yabo ku ngingo nkuru yo kwiga ku bijyanye n'Uburusiya. Misile zatewe zibarirwa muri mirongo, hari zatewe mu murwa mukuru Kiev. Uruhande rwa Ukraine rukavuga ko hari na misile zarashwe mu gace karimo abasivile. Ukraine ivuga ko misile 14 arizo zarashwe muri Kiev, izindi zigaterwa mu bindi bice bitandukanye. Utundi duce izi misile zarashwemo turimo nka Chernski hamwe na Kharkiv. Igisirikare cya Ukraine kivuga ko zimwe muri izo misile zatewe n'indege ya Tupolev bomber zari ziri hejuru y'inyanja ya Caspian, ni mu ntera y'ibirometero 1450. Kwa gatandatu naho hatewe izindi misile zarekuwe n'indege za Tupolev ziri mu kirere cya Belarus. Igisirikare cy'Uburusiya kivuga ko intwaro zacyo zihamya ku ntego neza ngo zatewe kuri centre z'ingabo za Ukraine zikorera imyitozo mu duce twa Chernihiv mu majyaruguru ya Kiev, Zitomir na Lviv ndetse n'uburengerazuba bwa Kiev. Meya wa Kiev Vitali Klitschko yavuze ko izo misile zatewe mu rwego rwo guhabura Ukraine muri iki gihe yateranye inama ya G7 kandi kabigomba kugeza ijambo ku bategetsi bo muri ritsinda. Nkuko byumvikana, izi misile zatewe mu gihe abategetsi bo mu bihugu 7 bikize kurusha ibindi kw'isi bari bagitangira inama yabo y'iminsi 3 iri kubera mu misozi y'ubwiza ya Bavaria mu majyepfo y'Ubudage. Ingingo y'intambara muri Ukraine niyo nyamukuru muri iyi nama. Ni inama iri gufatirwamo izindi ngamba zikomeye cyane nk'ibindi bihano bigamije gukinagaza Uburusiya ku masoko mpuzamahanga no kwemeza gushyigikira Ukraine muri iyi ntambara mu buryo bweruye. Aganira na chancelier y'Ubudage Olaf Scholz mbere yo gutangiza iyi nama, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagize ati tugomba gukomeza twunze ubumwe. Kuva mu ntangiriro, Perezida Vladimir Putine yakomeje kwizera yuko OTAN na G7 bazacikamo ibice hanyuma bagasenyuka, ariko ngo ntabwo bigeze bibi ngibi, ngo nta nubwo bigiye kubaho. Biden ati kubw'ibyo ntabwo twareka ngo ubushotoranyi bugende gutyo gusa. Chancelier y'Ubudage Olaf Scholz nawe yavuze ko ibisasu Uburusiya bwarashe muri Ukraine bigaragaza yuko bikwiye yuko habaho kwishyira hamwe mu gufasha abanya-Ukraine ndetse bigatanga ubutumwa kuri Vladimir Putin. Nkuko byari byitezwe ko ingingo y'ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine ariyo igomba kuza kugarukaho cyane mu bategetsi b'ibihugu 7 bikize, niko biri kugenda. N'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwami bw'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyane, Canada n'Ubuyapani biyemeje kugaragaza ubumwe mu gukemura ikibazo cy'intambara. Mu byumweru bike bishize, aba bategetsi muri ibyo bihugu bari batangiye kugenda bagaragaza ugucika intege mu gushyira hamwe muri iyi ntambara, ndetse bamwe bagaragaza yuko hari urundi ruhande bafashe. Ngo uburengerazuba bw'isi kuri iyi ntambara bwatakaje intambara mu byumweru bya vuba ahangaha bishize, kugera ubwo bamwe mu bategetsi bahisemo gutangira kwiga ku mubano w'igihe kirekire bafitanye n'Uburusiya, naho abandi bo ngo bagashaka gushimangira ubufatanye bukomeye kandi burambye na Ukraine. Amakuru aturukaga kuri bamwe by'umwihariko mu Bufaransa, mu Budage no mu Butaliyane yavugaga ko byaba ari byiza gushyira iherezo kuri iyi ntambara, kabone niyo byaba ngombwa yuko Ukraine ihara zimwe muri territoire zayo. Perezida Emmanuel Macron yakunze kuvuga yuko Ukraine ikwiye gukora ibishoboka byose ikagera ku masezerano y'amahoro ku kiguzi cyose byasaba. Nyuma yo kuganira inshuro nyinshi na Putine, Macron yaburiye uburengerazuba bw'isi yuko bwakwirinda gusuzugura Uburusiya mu biganiro by'imishyikirano. Ubushakashatsi bwakozwe vuba ahangaha bugakorerwa hirya no hino mu Burayi bwagaragaje yuko benshi bashyize imbere ingingo yo gukemura ikibazo cy'amakimbirane kubera igiciro cy'imibereho gikomeza kuzamuka, bigashyira mu kaga ubuzima bw'abantu benshi bari mu Burayi kubera ibihano byafatiwe Uburusiya. Iyo ngingo yo gushyira iherezo ku ntambara ku kiguzi cyose byasaba no kuba Ukraine yatakaza territoire zimwe na zimwe yamaganwe bikomeye n'Ubwongereza, Pologne n'ibihugu 3 byo muri Baltique, aho bavuze yuko haramutse hagezwe ku masezerano y'amahoro adashyira imbere ibisabwa na Ukraine byaba ari ugukora ubusa, kubera ko byatuma mu minsi iri imbere n'ubundi Uburusiya buzashoza indi ntambara. Mu bivugwa mu itangazamakuru nuko abategetsi bo muri G7
bagomba kubanza gushyira ku ruhande uko kutumvikana gutandukanye, ubundi bagashyira hamwe mu guhana Uburusiya bihanukiriye, bakiyemeza no koherereza Ukraine izindi ntwaro nyinshi, ngo ni ingingo izoherereza Vladimir Putin ikimenyetso cy'uko uburengerazuba bw'isi bufite ukwihangana no kwizirika kugira ngo bukomeze gushyigikira Ukraine, kabone n'ubwo ibyo bihugu byaba biri ku gitutu cya politike imbere mu bihugu byabo biturutse ku gutumbagira kw'igiciro cy'ubuzima ku baturage. Abategetsi bo muri Group of 7 G7 cyangwa se G7 ubu nabo imbere mu bihugu byabo bari ku gitutu gikomeye cyane cy'abantu bakomeje kubanenga yuko nta muhate bari kugaragaza mu gukemura ikibazo cy'ubukungu bw'isi bukomeje kuzamba. Aba bategetsi ba G7 mu bihugu byabo ngo ni ibicika, ariko biyemeje gushyira hamwe mu kurwanya Uburusiya. Nko kuri minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ngo birakaze cyane mu gihe agomba kumara icyumweru cyose atageze mu gihugu cye. Igihugu cye gifite ibibazo byinshi bya politike. Yari amaze iminsi ari mu Rwanda mu nama ya Commonwealth, kandi ubwo ngubwo akiva mu Rwanda yagiye Bavaria mu Budage, arava mu Budage muri iyi nama yerekeza muri Espagne mu nama ya OTAN. Abandi bategetsi nabo bari mu mazi abira mu bihugu byabo. Ni nka Perezida Emmanuel Macron, nyuma yo kongera gutorerwa kuba perezida yamaze gutakaza ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Mu bihugu nk'Ubudage n'Ubufaransa ikiguzi cyo kubaho cyamaze kujya hejuru cyane, ibitoro na gaze bikomeje gutumbagira bidasanzwe. Ni mu gihe muri Amerika naho imyigaragambyo idasiba kuba, bamagana amategeko ataboneye nk'ayo gutunga imbunda, gukuramo inda n'izamuka ry'ibiciro. Itumbagira ry'ibiciro by'ibitoro n'ibiribwa ku isi biri gutera inzara n'imyigaragambyo ikomeye cyane hirya no hino ku isi, kandi ibihugu bimwe na bimwe bitunga urutoki uburengerazuba bw'isi ko ari bwo bwinshi nyuma yabyo. BBC ivuga ko byinshi mu bihugu biri ku isi bidahuje inteke n'uburengerazuba bw'isi ku ngingo yitwa ubushotoranyi bw'Uburusiya. Babona ayo makimbirane nk'intambara y'Abanyaburayi, bakanenga ibihano uburengerazuba bw'isi bushyiriraho Uburusiya, kimwe n'ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine kuba nyirabayazana w'izamuka ry'ibiciro bya gaze na peteroli, hamwe n'ibura ry'ingano ndetse n'ifumbire mvaruganda. Mu kugerageza guhangana n'ibyo bashinjwa, ibihugu byo muri G7 byiyemeje gukoresha inama bigaragaza ko hari icyo biri gukora mu gufasha ibihugu byo mu isi, bibitera inkunga zo gufasha mu iterambere, kwishyura imyenda, kugera ku ngufu zitangiza no kugaragaza ko bari gushyira ingufu nyinshi mu gushaka uko ibinyampeke byahize ku byambu bya Ukraine byagomororwa. Iyo niyo mpamvu Ubudage bwatumiye muri iyi nama abayobozi b'ibihugu nk'Ubuhinde, Indonesia, Senegal, Argentine na Afrika y'Epfo. Babatumiye muri iyi nama kugira ngo bumve ingamba zabo kandi banereke isi yose yuko abategetsi ba G7 bateze amatwi ubusabe bw'abantu batuye umubumbe. Ku ruhande rumwe, abo bayobozi mu burengerazuba ngo bagomba kwerekana icyemezo cyo gukomeza gushyigikira Ukraine mu ntambara irimo. No ku rundi ruhande kandi ngo bagomba kwerekana yuko biteguye gukemura ibibazo by'ubukungu mu isi, bamwe begeka ku ntambara yo muri Ukraine. Iki ni ikibazo cy'ingutu rero, aho gukemura ikibazo cy'ubukungu uhuje n'Uburusiya bitapfa gukunda kubera akamaro kabwo ku bindi bice bitandukanye by'isi. Umwe mu bategetsi bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasobanuye iki kibazo giteje igihirahiro agira ati: ni gute dushobora gukinagaza ubutegetsi bwa Putine kugera ku bubabare bwa nyuma, ariko nanone ni gute dushobora kugabanya ku kigero cya nyuma ingaruka ku bindi bice bisigaye by'isi. Kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, Uburusiya bwahejwe cyane ku rwego mpuzamahanga. Muri iyi minsi buri gutera intambwe ikomeye cyane mu ntambara mu burasirazuba mu gace ka Donbass. Umujyi w'ingenzi cyane wa Severodonetsk wose wamaze kujya mu biganza by'ingabo z'Uburusiya. Ibyo byatumye Ukraine isaba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gushyira agatege mu kohereza intwaro ziremereye zabasha kurasa ku ntera ndende.